Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i danas igramo Flip the Gun. Ovo ja neke puškice pištolja imam, rekord mi je 323, to je najviše koliko sam prišao, evo to vam piše tu dol. Evo, pištolj, Magnum, revolver, nije pištolj, baš. I ovaj... Aj sada ne dužim, ovo će biti kratak video, počet će jedan će u Battle odigrat s Magnumom, jedan skala i oni sad prohodija. Odirao smo jednu s Magnumom. Ja sada... Malo ću ovako kratko snimiti nešto i aj još jednu ću uključiti. To je ovo pušta. Ne mogu, a još jedan put. Eto ljudi, je nemoguće igrat, nemojte ga kupovati, da sam 1000 kojica za. A vi ako vam se svidio video, lajkujte ga, obavezno se subscribeujte ako još niste. To vam je dugme dole, vi ćete ga crveno. I da se video svidio, ako jest, ostavite like i subscribe jer sam to već rekao. A mi se vidimo u sljedećem videu.